Karbi Anglong Deputy Commissioner Aridengpen Inbolens Kang Pupon. APHL Siamai Pu je Aiga Tharpen Perang Kiamai ke Papong. APHLC Bokojan Nilip Sisi Atumpen Karlitang Sumila Rong Hang Piapan Milor Kai Ponsi Chikimopon. KSU Duar Baguri Aro Klembang Pu Arpu Akimi ke Pekpon. Pini aru ni pai kebarni por pai si apor malom Karbi Anglong Deputy Commissioner Asahe Malong kitso kacelang atuma pan ihum imbolens panongsi Karbi Anglong Deputy Commissioner Aridengpen Pajerpon. Lapen kinang sot alo hai hoyenta disia rideng Pajerpon lo. Non COVID-19 avur kiso kangdang plua porahut lapuson ang kerap don tegapot disia henpenta kiro alam the Pajerpon. इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से एक एम्बुलेंस प्रदान करी जो कि दीपू वासियों ने बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करी। थैंक यू। सी আমি স্টেট গভর্নমেন্টে যিখিনি সারি মেতে চিফ সেক্রেটারি সারা দিয়া গাইডলাইন্সখিনি ফুলি মানি চলি আছো আৰু আমাৰ ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত ব্লক লেভেলতো আমাৰ কন্টেইনমেন্ট মেজার্সখিনি ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে আমি ব্লক লেভেলতে আমি কমিটিখিনি বহা আছে টাউনতে আমি যিখিনি কোভিড এপ্ৰোপ্ৰিয়েট মেজার্স বিহেভিয়াৰ কেনে মাস্ক না পিন্ধা স্যানিটাইজাৰ ইউজ কৰা দোকানতে 5 জনকে বেছি নহমাবা এইবিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰি আছে আৰু যোৱাকালিলৈকে আমাৰ 476 পজিটিভ এক্টিভ পজিটিভ কেसेस are there in the district আমাৰ মৃত্যু এতিয়ালৈকে 2 জন অফিচিয়ালি এনাউন্স কৰা আছে কিন্তু মই জানামতে আৰু 3টা ঢুকাইছে কিন্তু আমি হেতু কি কাৰণে একচুয়াল রিজন তো নপোৱাৰ কাৰণে মই ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰো মেডিকেল সাইড ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছতে হেতু অফিচিয়ালি এনাউন্স কৰিব পাৰি কিন্তু এতিয়ালৈকে 2 জনটো ঢুকাইছে ডিফু মেডিকেল কলেজতে আমাৰ আইসিইউ 8টা আছে যোৱাকালিলৈকে 4 জনে অকুপাই কৰা আছে বেলেগখিনি ফ্ৰী আছে আৰু আমাৰ তাতে মেডিকেলৰ 120 সিটস আছে তাতে 23 জনে অকুপাইড বেলেগখিনি এতিয়াও খালি আছে আজি স্যার এখন হাইওয়ে অথৰিটি ফালৰ পৰা আপোনালোকে এখন এম্বুলেন্স পাইছে গতিকে এইখন কি কামত কোভিড কৰোনা হেৰিতে ব্যৱহাৰ হ'ব নে নো এইটোতো ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে কি আজি আমাক এম্বুলেন্স এটা দিছে আমি হেতু করোনা হোক জেনারেল পেশেন্টৰ কাৰণ হেতু সবৰ কাৰণে সার্ভিস আমি দিব পাৰিম এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো অফিচিয়াল ড্ৰাইভাৰ ঠিক হোৱা নাই তথাপি আমাৰ মাজতে এৰেঞ্জ কৰি কি ধৰণে এই সার্ভিসেস অফ দ্য এম্বুলেন্স ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে আমি ট্রাই ঠিক আছে All Party Leaders Conference meti EPHL Siamai Pu je Aiga Tharpen Pini aruni phai kep arni gang sampor phai pho apor malom District Press Club Asahe Malong Perang Kiamai ingipon. Laso Perang Kiamai along EPHL Siamai Pu je Aiga Tharpen lam kining je pon atengki. Penang anani pen kedo bom inkora pli plus asong pen EPHL Siatum angbong alam kia puthak kedam tang ningkan suri hinira kriser kep aningkansi. Inkora pli plus asong atum ke avedalu. Lapen EPHLC sengsi EPHLC along ong dunga songke wang lopesi je Aiga Tharpen ning jepon. Lapen inkora pli plaza song along ke UKSA anveloputa lam thejai pontu. Lasi inkora pli plaza song ke avelopu ko ana hok malaki aporsi ahok lam nang thantu po pota thanpong. PNC nang litum herangke lapen berta ke tok atum phan chorolo Nilipini Birta ke tok atum angno lam kapiklar athema lam ningje je ong pot nelige press long ta dam o edet amasi munit atum kachini neta do olo bang kapin chong thap ta ko do thu olo bisaralam Bokajan constituency long nelisi ki pu putang je congress apansi tiket piat vote piat nang ipusi nelisi ki pu lasi kopinia student atum setala CPML student tum bangali pusi pu anu ta pre atu halatum si UKSA tu pusi ki pu halatum ke rata tum ke UKSA tum si ke thandap je ai ka thar ta ke pulo ituma vote an ke congress pan piat nang ipu setan neli pulong le son dokok lo ka munit tung kamang hu dokok lo lasi
24 plus organization pen APHLC Angbong kacerap mate kacerap re alam ahut pen ahut klang bom titi APHLC keseng ahut bangso alam nelitum peklar etlo seta penangan arat atum bangso alam kamanghu dolang lasi peklar thuvoi nangkok le la non kedo APHLC asong hello APHLC seng se apranke 24 plus organization asong le arkoi inkoi raisi 2019 arni penke nelitum 24 plus organization pavedet le kapavedet atheke lahelu kechengsi ke 6 schedule implementation committee SSIC atum Japon si 6 schedule angdeng pi hini angdeng so troxy pen Karbi Anglong Autonomous Council kilik asai ki claim la pen council a voter list kaselam aron council methang si selam nangji pusi chesong lo kijut ke Guwahati High Court man kedo Guwahati High Court pen hukum ta vandet lo ahok pet alam ke hukum ke van nangji ta akin nang ave athike 6 schedule si kipulo seta High Court pen hukum vandet anta KAAC Karbi Anglong Autonomous Council atum aron selam ledet High Court athengno kangsaya hutta Karbi Anglong Autonomous Council atum ke aron selam nang ni pusi lam nang kache dandun ilitum adet ke democratic aron pensi kacari democratic aron ateng ke election ke hai atum si aron kaselam ajakong docot KAAC along ke election ke hai atum si jat asaita claim long chot lasi High Court ke KAAC aphan si aron selam nangji pu kipu Karbi arat kachini atum an ke aron selamra keci atum amen voter list pen ing than et nangji pu aning hangpik jongsi selam nangji pulote election ahut aron kaselam kangtung te atum aphan vote and kaselam kangtung atum aphan kedoan a election la KAAC election chot kali MLA election MP election anta pehai et nangji la puson democratic constitution aron do apotsi 24 plus organization atum jingvai pemesi chekroi sar si 24 plus organization ke pridak lo song in koi rapli ke pridak lo pavedet lo la pen la alar all party hill leaders conference APHLC pu isi a political party seng det lo APHLC ke seng ke election asai ke claim aron kaselam kang tung apot 6 schedule ateng pen election asai ke claim aron selam lote keci atum amen council voter list pen ing than et unpo keci atum council election along vote ke jok ajakong avedet lote MAC EM CEM MLA MP minister atum aphan anta long lipata sakori job card ration card hey nang pipete vote nang jok jik puhedi la ke che atum kar avedet po anke karbi lapen inglong arat along ri cerai unpo 6 schedule ateng pen inglong arat aphan celang jot unpo pavedet si
24 plus organization pavedet si APHLC ke seng ar koi in koi rai si surihini ra krisir kep arni rangsina sarpo may a hem arlo si APHLC rat angno pangdakle labangso arni aprang 24 plus organization song in koi rapli along kedo kado kave asong ya atum APHLC along si do etle APHLC along nang ke do dundi ke United Karbi Students Association UKSA atum anat le song in koi rapli atum ang bong pen penangan asong si song in koi rapli 24 plus organization along pen ceterik etlo lasi 24 plus organization puke amen chot asong le 20 asong le in koi rapli cenanam kedo kali arkoi in koi raisi surihini rakre thangta kacerap ave UKSA United Karbi Students Association ke Lo Charlie asong chot political party kali lasi alang litum aphan APHLC along nang cerap dun non puke pu nodak le lapen alang litum ta nang dun dedet le karbi ang long rong asar amei kara lapen karbi rong asar amei kra atum ke social organization bonta political kalidet apotsi alang litum aphan APHLC along nang dun non puke APHLC atum hangwaret ke henodakle Nogang District Roha along kedam tangjang mipo ni pha ingkoi rahini arni kalitang sumila rong hang piaphan Prakash Chandra Borthakor lapen asopo Nayanmoni Borthakor atum me kai pen apran karmo der pathak sodaga kang sai long vek nang jipusi APHLC nilip CC lapen Bokojan LEC APHLC atum pen chuki hola thola lang solong sodak pen ke hangpon lapen kalitang sumila rong hang piaphan akar jong chomrong mi kapadudun long japhan milur kai ponsi chikimopon labangso ka chikimo ponalong Bokojan LEC APHLC Maipu Samson Teron Kongchun Bang Samson B lapen nilip CC pen Dilip Rongphar Bilison Terang Anon Ingti Hundor Tok Bietum Chetongdun lapen kaprek ni Maria Song Tumta nang Chetongdun si ing Samjin pen pachun ponlong We want justice. No justice. No way. No justice. तो पिनी इधर तो ना देख कचिंग रो में ठेके ला है लो कचिंग हो ना मुझसे लो ला सिमिला रों हंसी अलग ली फांस तमे निकाम प्रे ही यार ताम वे अलग ली तमे पे आर्टास तमे ला से अलग ली फांस तमे अलग ली की तो ना है मतुम अलग ली फान कचिंग का को लो पेन से अलग ली फान अफ्रान आर्मोटे लो ला से नॉनी ली तुम सोर लो हिन पेन तमे लो बांग सो अफ्रान कार्मो तफान अमुन्य तफान के फारसी पिवेक नंग को कुछ मिली तुम ahian pen chuning ripon do la sia lang phan ke harsi pipon brek si alang li phan inside pe mi pon na ko sin ito chuning ripon do Lakhain ko truck duar bagori MEC constituency KSU aro mai phu amoron terang kedam tang ningkan suri hinira krener kepen pining an ningkan suri hinira inkorai si anabangke ningkan ke thong ke choklo lapen alang limi thang jong jong asai kedo uajok atumi aruni phai sir kiap arnia bangke mai phu ar pupen chi oponsi akimi ar pu amai phu sunil terang aphan ar pu pekpon lapen kongchun bang ramson hansi rap kongchun bang sar guru terang atuma phan ar pu pekponsi ki claim kedam ki misen japhan rat angnu semi dengpon duar baguri KSU aro akimi ar pu kedeng pon amayelong aluhi aman pen daithor VDP amai phu Anderson Singnar daithor social awareness committee amai phu Daniel Rongpi lapen KSU central committee abidi sarake hai Richard Ingtiatum chetong donsi jumisen alam the jaiponsi ing samjin pen pachun pon Hanboka pen pherang ke Robinson Keling Karbilong Rabierta long Birtanang Pali Ini kan mau dia dilihat pas sampai
tadi ada tim dirtian kan pihak ini lo tupe kado gawe kade dirtian aja lo ikut pada isi ke rana saikan kena hidang rana saikan kena hidang asal menit ibu mana yoksi dirtian lo ikut rana apa isi mesin kali istana isi unti kena kau ngapain rana apa tuan bukan apa isi tuan apa isi ano ang ito kinana ito asal kasi nila kaya kami japo no nilibisok si ay kumene kami ng tumakan mo kani nikan tama mo kami japo no laki kami masih kana mo kaya kami nakasulo pa jero oke kami pini yan yan kami kita me nilike kate ko nilike ka na kali kami pini yang mo kay ko kan pi make dor oke kan pi no nilike na mo kate kate so yan ba kan lo hektar lo masih tang lo labang so na kani man chito lo laso pasi diminular ate diminular dili ka sigi kinang so laso pasi na lo man nalike ri chordom na nalike man ki pa ko kinang lo bo ate pini ni ada pini laso re bor ke sarni laso man lo sarni la tadi asi kado ka bide ni chelang pon ke ni kado bide ni chelang pon ni laso sa taxi de ro ka na tum chali pon ke ji nali tum non ke man ji ro mi tum ta yang so man ki toy pon ke ji apa ni kan ki mu pon ke ji ya pon lo si si ni tum no ni tum pe ke ji ipon na pini ni dai